باب 5 فصل 11 درس 1 من هذا المسلم قلنا يوتين الفصل الهادي عشر كيرو سابو قلنا يوتين في الحدود فيه الجديد وفيه نمود 9 مواد من الجامد. المادة الأولى من الأرنرد في حد الخمر ففي حد هدي ما يري بير. أولا تعريف الحد أن نقول إنكو يتكون حدي والخمر إبارة. الحد حدي هو المنع وهذا حديث القول من فيل إمر يقول ما حرم الله كنكو الله وحرمني عز وجل بواسطة الضرب هلا بيقول أو القتل ما ورقل ما حدود الله تعالى كيري الذي محارمه ko hurumji makko allati din amra do yamiri an tota hamande di teddinte di hiwe fala to rabu haradi watta wal khamru amma la kuyete ber muskil ko surinta kon min kulli sharabin mabda kala yaram ayyan kana lati dan non ono lato di nawu non majjam ma dama ta sulini ko wiyete bere le qawli sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin kala ko sulini khamrun fa bere wa kullu khamrin kala bere no haramun hino harmi famike ثانيا حكم شرابها نياور يرغل بير نياور مناكم يتفي يحرم نهار مشروب الخمر يرغل بير قليلا سيدا كان لاتي المشروب كيراكم او كثيرا كاكو بيبي ومن كسيدا يارنا نتوكتون ما كبوي فوي من نهار لقوله تعالى في النهاية في هذا أورن عنها غاي بيرن وعن الميسر كارتدين الله داري فالانتم انتون توزون هل تتوئدون وقوله إما دال المكن نقوك أو دال فجتنبه وقتي إمو وقال لرسول ما كنا لا صلى الله عليه وسلم لأن الله أنه لشارب الخمر يربير وبايها أيضا ديهم لإقامة النبي نيبقل أن باجي الله صلى الله عليه وسلم نيبقل نلادهم الهدى هدى على شاربها يربير ديهم بالطرد سبب في فناء المسجد كتام دي جولين في الصحيحين وارك بخاري إكا مسلم. ثالثا تتبون الحكمة نفور من تحريمها في هرم نقول بير. الحكمة نفور من تحريم الخمر هرم نقول بير المحافظة كورين نقول على سلامة دين المسلم فيه سقول دين يلوم وعقله حق الله مكولين وبدنه بندو مكون وماله جولي مكولين بيرندن دي وندي تتا اكسال ادي دونا يكالا كويبا ادي دونا يكالا. رابعا ما يكون حكم شاربها نياور يارد حكم نياور من شرب الخمر كلا يارد وثبت ثبتي ذلك يرجو المقبول باعتراف سبب كري تقول مكة أو بشهادة أدلين ما سيدي تقول من بديده أن يهد قد ولته هد بجلده سبب بيب نقول مسلمانين جلدة باتا والشفان دجيتة على ظهري تبعو مكة إن كان سيولاتك حرم كوجمو إن كان سيولاتك عبدا كوجيادو ف40 جلدة فاتا والشفان دنا لقوله تعالى في الإماء في هرب فعليهن هن فويبه نسفتر مع المحصنات كفايكور فريو بريني ببين من الأداب مردلت ريو بي سني بي فلا مسوق بين كفايبين دون كون كفتر بنو فويبه دا من الأداب مردلت فقيس الأبد أقب جيا دون كجميسرا على الأمتي هوري كوردون. خامسا جوابون من شروط سارتي وجوب الحد ودق الهد على شاربها إدو يارون يشترط نصرتنا في إقامة الهد ينينق الهد على شارب الخمر إدو يارون أن يكون دولته مسلما جلء حاقلا مرحقل بالغا هلفاد مختارا سبي دوكد هرونا وفرصاد عالما عند دوكد بتحريمها هرمق المير هرونا جيبي دفيمو صحيحا سل دوكد غير مريض هرونا نونو وغير سونات أن المريض نونو لا يسقط إيوتا دي أنه إمكو الحد هديو وإنما ينتظر كوني كهبتي دنبرأه هانديكو والمكسو ديكي وكيانو سعودي تيامي درنسكو ديمو سكو جيادو چاپان دي جياتا سكو ديمو سيكو جيادو چاپان فإن بري أستيوني أسلي من مرد إنه نار مكان أقيم عليه الهدار كو هديو نين نتا بنتين جؤتين هولي باو مكونغو. سادسا جيغا بندو عدم واسق التكرر الهدي في اللي نقول هدي على شاربها هوري يرون إذا تكرر استيوني في اللي نك من المسلمين مرتجل شرب الخمر يركل بيره عدة مرة يندر لابي ثم أقيم عليه رفتن النام مكو الهد هدهم فإنه أرى أن يكفيه ينيم إقامة هد واحد أيوه إذا تكرر يلتسن في اللي نك من المسلمين مرتجل شرب الخمر يركل بيره
iddata marrat humpito ɗen o wiyarde o yari summa uqima alayhi lhiddu refti hiddu ñinna e hoore makko fa inna hoore ɗum ɗon yakfihi yonimo iqamatun hiddun wahidin ñinnede e hoore makko hiddi gooto ko so tawi woni o yari haa si o nannga nata en piyaymo temedere e capanɗe jeetati ko yari kon fof hara ko hiddi gootol ko ñinneten e makko walaw takarrara sharibu si fillineke noon yarowo marratin laabi adida tan ɗuuɗuɗi wa in huwa so tawi woni kanko shariba o yari ba'da iqamatil haddi ɓaawo hiddi o ñinnede alayhi e hoore makko fa inna hoore kon yuqamu haray ñinnete kadi allah e hoore makko hiddun akara hiddi goɗɗo on faami noon so tawi woni goɗɗo yari hiddi ñinnama e hoore makko so yariti kadi o nanngama hiddi kadi ñinnete e hoore makko ko si woni yari laabi buy si o nannga noon nde wootere haray ɗon ko hiddi gooto watte e hoore makko ko wona noon kadi ka zina nda son faami wa hakada ko wona ni kullama shariba tuma kala o yari koni wuqima alayhi ñinnirse e hoore makko alhaddu hiddi on saabiyan jeɗɗa ɓum noon kafiyatu mbaadi noon joni iqamatil hiddi no hiddi o ñinnirte ala sharibi e hoore yarɗo ɓeere nde on o kamol haddu hiddi o ñinnete ala sharibi e dow yarɗon mbiyan yujula so nde o joƴƴinte alal ardi ka hoore leydi o yodraba o poyne ala zahari ka ɓaawa makko bi sawtin paatawol sawru mutadilin ko ɗum woni fotondirndu baynal ghilzati hakkunde tekkugol wal fiffati e foygitagol bi mana sawru wondu ko hakkunde ɗon samanina jalta tan paatawol 70 wal mar'atu sonnajo on kar rajuli himo wayi wono gorko o gayira si wona toon annaha no kanko sonnajo on takunu laatoto masturatan hara ko suumiraɗo buumiraɗo bisawbin conci raqiqin sewɗi kadi arawna kadi tekkuɗi fiwata muusumo hara ko jilbabu hum ɗewlukun tun ma ɗum tigga hum ɗewlukun ma ɗum ɗuma dara hum ɗewlukun hara tun ɓandu makko mi yiyotako kono hara kadi no ɗewli on faami yasturuha tawa wawaymo surrude kadi wala yaqiha kono wawatamo dandude addarba piggal ngal tawa piggal ngal hatta musamo faamike ka aywa tanbihum findingol la yuqamu ñinnetake ala sharibi e hoore yarowo beere on alhiddu hiddi fi haali siddati bardi e fewndu kiiɓugol jangol ngol ha feƴƴiti awil harri ma fewndu ngol eni nin tiiɗi ha feƴƴiti bal koni yuntazaru bihi haray ko habbiteteɗo sa'atu e sa'eji talattufi wawaydi newade aljawi weeyo ngon e muɗum wa itidalihi e fotodirgol ngol minan nahari morde ñallal ngal kama la yuqamu alayhi wona woni ñinnetake hoore makko alhaddu hiddi on wawa kadi sakurano hara ko sulɗo si wona ɗum andi ɗon kadi o andata piggal ngal ko muusi kon wala huwa marid wona simo nawni kadi hiddi ñinnetake hoore makko bal kono yuntazaru haray ko habbitete ɗum yuntazar bihi ko habbitete ɗum e makko ifaqatuhu iwtugol makko ngol so tawi woni ko sulɗo e aw buruhu ma ɗum sellugol makko ngol so tawi woni ko ɗum woni ko o nawnuɗo almadatu saniyatu windande ɗimmere nden fi haddi lqadfi ko hiddi fenade awalan tarifu ko andingol en alqadfu fenade huwa ɗum arramyu ko feragol bil fahishati bone feragol zina e hoore goɗɗo kan yaɓula imru ɗum wononde neɗɗo wi antali akhara goɗɗo go yahazani ko ayi zinowo yandi aw yaɓula ma innahu no kanko ra'ahu o yii o yasni hino zina aw yati fahishatan ma o yii o hino waɗa bone kaga ko wonani min zaniyin immorde zina aw liwatin ma luutiyankoyagal fof ko gotum sani han ɗi mum ɗum hukmuhu ñawore mum nden aqaruhu e tukkugol goɗɗo kabiratun ɗum ko mawnu ɗum min alkabairi immorde e mawnu ɗum fa sakka llahu fassaqa llahu allah subahana wa taala hino waɗi fasigi no allah no fasin ini fa'ilaha kala huwuɗo ɗum wa asbata adalatahu o fukki kadi nunɗal makko ngal o anili nunɗal makko ngal wa awyaba waɗina alay hoore makko alhidda hiddi ɓe kawli sabudalo makko azza wa jalla alladina ɓen yarmuna bogotoɓe tooñe tukka almuhsanati reɓe tooñi reeniɓe ɓen wiya ɓen no zin tuma lam yatu reftiɓe ɗon kaddude ɓe arbati shahada fajili ɗum haray piyeɓe samanina jalta tan fatangol 70 e kadi wala taqbalu lahum shahadatan abadan awlayka humul fasiqun illa alladina zana ɓen tabu tuɓe ɗum bade dalika wasulahu fa inna allaha ghafurur rahim salisan to tabunno hadduhu e ko ɗum woni
hiddi muɗum on. haddul qadfi hiddi e tukkuɗo goɗɗo haddu hiddi mo haddul qadfi hiddi tukkuɗo goɗɗo samanuna jalda tan ko fatangol 80 hara kadi bi sawti ko ɗum woni hara ko sawru woni ko warra walla koye tatawol yeɗɗugol hara ko ɗum woni ko warra faamike li qawlihi taala fajliduhum haray ko yum beeɓimɓe samanina jalda tan fatawol ngol 80 yo Allah subhanahu wa ta'ala dande wa kadi jallada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko dine laaɗal ɗon piiɗa halal ɗikki yimɓe fenande ɓen fenunoɓe ɓen hewre nene ayta ɓe piinoɓe samanina jalda tan fatawol 80 rabi'an ya ɓunɗo alhikmatu nafoore nden fi haddi qadfi e waɗugol oɗo hiddi tukkugol goɗɗo hiya ɗum almuhafazatu ko renugol ala salamati e dow hisugol ardil muslimi teddule julɓe ɓen wa siyanati e renugol karamati teddungal makko ngal kanko julɗo ara accaka o tooña o aybina kama annaha won woniri kadi ñawore mum nden almuhafazatu ko renugol ala taharati e dow laaɓugol almujitami e dental julɓe ɓen min ishaatil fawahishi immorde sakotugol boneji ɗin fi hakkudeji maɓɓe wonte saari e sakatagol arda ila jasereji ɗin ñidduɗi ɗin baynal muslimin hakkude julɓe wohom tawa kamɓe al udulu koɓe nunɗuɓe attahiruna laaɓuɓe khamisan jabunno shurutu iqamati haddil qadfi sartiji ñinnugol hiddi o ɗo tukkuɗo goɗɗo istaratu hino sartina fi iqamatil haddi e ñinnugol hiddi on alal qadifi e dow finuɗo o tawaffuru timmugol ma yali ɗibbiji wonɗi adda ɗo hella ɗinayi awalan an yakuna nde laatoto alqadifu toñuɗo on hara musliman ko julɗo haqqilan marɗo haqqille o feeta baligan hilli faade taniyan ɗimmum ɗum an yakuna nde laatto almagdufu tooñaɗo on hara afifan ko nefiniɗo tawa wona gonga gayra marufin hara ɗum ɗon wona o andiraɗo ɗum bayna nasi hakkonniɓe ɓen bil fahishati zina salisan tata ɓum ɗum an yutaliba nde o ɗaɓɓirta bi iqamatil haddi ñinnegol hiddi on alayhi hoore makko kanko tooñaɗon ɗum sumande tawno huwa ɗum ɗon haqqullahu ko haqqe makko inchaa sono faala istawfahu o humnay hiddi on inchaa sono faala afa anhu o yaafomo waabi annaya ɗum ɗum allah yaati ko nde addata alqadifu tukkuɗon ɓe arbaate shuhudin seedeɓe nayo yashhaduna ɓeno seedi to ala sihhate dow sellugol ma rama bihi konko buga e muɗum almagdufu tukkaɗon fen sakata si fukkike sartun sarte min haadihi immoɓe ɗiɗo sardiji nayi fala hadda enen haray ɗon hiddi on wawata ñinnede almaddatu salisatu windande tataɓere nden fi haddi zina no yewten fi hiddi zina awalam taarifu andi ngolen ko wiyete zina azina zina huwa ɗum alwatu lmuharramu ko rendigu harmugu fi kubulin hella yeeso kana laatori ewdugulin foti ko ɓaawa taw tum ko wona yimɓe ɗiɗo jombidirɓe no alqur'ana e sunna yamiriri noon hare ko wiyete zine foti noon ko gorko janano e debbo janano foti ko debbo e debbo foti ko gorko e gorko foti ko yeeso yiidira foti ko ɓaawo rendira fof ko addu mba e ɓanndu mba kono mba hersire ɓen no fooreɓe zini samiyan ɗin mum ɗo hukumuhu ñawre mum nde alzina zina musidɓe julɓe en fuu ɗen anndi ñawre ɗum min akbari duno ko jeyaɗo ko ɓuri mawnude e bakkatuji badal kofi kufri ɓaawa keferanka ko feƴƴi wa shirki e shirku wa katili nafsi e wargol wonki ɓe mana zina no ari 4e position yo Allah subhanahu wa taala dande en noon kanji nayi kala ya rabbi o min akbari fawahish ko jeeya ɗum e ɓurɗum mawnude e boneji ɗin ñiddude e boneji ɗin alal itlaqi hoore fottanede harramahullahu taala Allah hino harminin ɗum bi gawli sabdalugol makko wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa wada o waɗi kadi li fa'ilihi wonande huuɗo ɗum on o fawima hiddan hiddi bi gawli taala sabdalugol makko alzaniyatu wazani zinuɗo gorko e zinuɗo debbo e zinuɗo gorko fajiɗugo piye kulla wahidin min huma mi'ata jalda ɓataw temedere ɗum ko sawi gorko o jombali debbo o jombaka si wona ɗum ko rajumugol وقال بماك فيما أنزل وقال لدال فيما أنزله إن لكم كوجبني من القرآن إمرتك القرآن كنا ونسخ لفظه كونغول آية أمونتا دون حكم قالدان يورن نتبتي والشيخ والشيخة نكوغو والشيخ والشيخوخة معنى موضع غوركو موضع دبو معنى جنب غوركو دبو إذا زنا ياسي بزيني فرجموهما رجمي بالبتة كوارة بفرين كلنة البتة كلنة نكالا كلت من الله متكالا وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا أماكي كتفيهم أماكي لا يزني الزاني زينة زنا وهو ركانكم مؤمنكم قوم من دفين دو زينة دو
nona adi o zindari ko gonɗinɗo ma ɓawti o zini ari ko o wonti gonɗinɗo kono fewndo o zinata hayno sa hawke doloke imanon wa qala sallah sallam nelaɗo maki lamma suila tuma nde ɓe landano an azami dambe ko honno ɓuuri mawnude bakkatu ɓe jaabi an tasmiya ko nde goɗɗo zinata bi hiliyat e an tasmiya ko nde zinata bi haliyati jarika daganiɗo kawtal ma ngal bi mana sonnajo kawtal bi maɗa ko nde zinata on ko ɗum noon ɓuuri mawnude ko ɗum noon ɓuuri ñiddude yo Allah dandu en noon ɓatti ɗo woɗɗu ɗo yaraɓe fo e mum ñaari ɓale e dane hunde moƴƴana ndoni salisata ɗum ɗum hikmatu taharimihi nafoore fi harminegol zina nal hikmatu no jeeya nafoore fi taharimi zina fi harmingol zina almuhafazatu renagol ala taharatil mujtami'i e dow laɓugol dental al islami islamu yankewal ngal wa siyanatu e renugol aradil muslimina teddulle julɓe en wa taharatu e laɓɓingol nufusi wonkiji maɓɓe ɗin wal ibqa o e heddingol ala karamatin e hoore teddule maɓɓe ɗen wal hifaz e renugol ala sharafi ansabim e dow tiddugol dambe maɓɓe ɗen wa safai arwahihim e fi laɓɓingol ruhuji maɓɓe ɗin si goɗɗo woni mo mara baaba ma si goɗɗo woni andiraɗo zina aray ruhu makko tuuni dambe makko tuuni boni rabi an naya ɓum ɗum haddu zina joni noon hiddi oɗo zina yahtalifu hino lutodiri bi ihtilafi sahibi sabu lutodirgol jommum e zinoɓe ɓendi mana fen kana silati azani zino ɗon gayra muhsanin wona jombuɗo o walla bi ko noon lam yusbaqu lahu aditanake mo taho ha hande anta zawaja nde o jombata zawajan ndekal shar'iyan sariyankewal hala fi tata o weddude e maggal bi zawjati e ɓeygu wa wati ha e rendugol e ɓeygu mum fi e nder maggal fennare oɗo yulaɓe ko piyeteɗo mi ata jaddatin tatawal ngol temedere wa yugarrabu o koɗine aman hitande an baladi ga e leydi makko ndin hara o yaɓali ɗon mo zaniyatu ɗimmo on debbo zinuɗo gayra muhsanatin e hara wona sangiɗo mislu ko sifa gorko on kadi illa sowna tum anna takribaha wonde kanko koɗingol mangol e in kana filatike yusabbibu sabi mbinen mufsidatan bone goo kadi haara kanko fala tugarrabu koɗintake li qawli taala sabu dalal allah zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wal qali ibnu umar sabu mako abdullah ibn umar radiallahu anhu anna nabiyya wonde annabajo sallallahu alaihi wasallam daraba o piino wa garraba o koɗini wa anna ababacry kadi daraba o piino wa garraba o koɗini wa anna umar daraba wa garraba min kana si laatike noon abdan on tigi ko jeyaɗo jullita ko yo piye 50 jalda tan ha tawal ngol 50 walam yo garraba e tagi kanko koɗintake lima yabi u sabu koɗingol makko ngol ko tawata kon yeebay min huɗuki seyidi monde haqqiji pullo makko on par ce que so ittama ɗon en ndere wawata gollande pullo makko on min hidmatihi lahu immorde kurkanagol mo yon noon wa in kana so tawi woni laatike azani zinuɗo muhsanan ko jombuɗo gorko o muhsanatan ma jombaɗo debbo roƴe makko yo rajimire ko fiɗire bile jarate kaji hatta yamuta o maya sans probléme ima kana saabu ko laati kon yitulahi no jangete makko alqur'ana wa nusika binde ɗi monta aya on tabiti acheikhu wa cheikhatu ida zanaya farjumuhum albattata nakalan min allahi wallahu azizun hakim ɗum ko aya alqur'ana ni ko woni bindol ngol no monta wali amri rasuli saabu yamirgol nelaɗo allah sallah sallam ɓe rajimi rajimogol wa fi'lihi e gollugol maɓɓe kamɓe tigi fokat rajama gomɗi ɓe rajimi algamidiyata o sonnajo ɗo wa ma'isan e o ɗo wiyeteɗo ni radiallahu anhuma yo allah on yurmi ɓe weleɓe ɓe ɗiɗo kala kono ɗum waɗi si ɓe duwana ko par ce que hiddi bonnere maɓɓe nde rewnama e hoore maɓɓe no waɗi bonnere o tubani hoore makko ma hiddi rewnama e hoore makko haray o laaɓi e bone ɗon ko raja maɓɓe rajimi kadi alyahudi yeymi alyahudaɓe ɗiɗo kadi lanatullahi alayhima yo kuddi allah ndi woni e hoore maɓɓe saabu tabutugol ɗum ɗo ko saabu ɗum ɗo waɗi ko fi on waɗi ɓeeɗo ɗiɗo kañum jokkintinama fulɓe ko saabu no ɓeeɗo woni wona julɓe ko on bakkatu ɗo woni ɓe laaɓi e mum kono bakkatu keferankaako koɓe jaɓal kon naatade ka dina on bakkatu ɗo ɓe wondi mum ko ɗo waɗi si kamɓe ɓe inna allah inini huuɗaɓe ɓe ɗum no yallah subahana taala dande en kala gollal kala bakkatu sabi mbinanowo en hiddi e hoore meɗen hiddi zina hiddi nguyka hiddi fenugol hiddi tuñugol goɗɗo e hiddi wargo hiddi barmingol kala ko wiyete kon hiddi yo allah dandu en waɗude foti hiddi on ñinnete e hoore men wo foti ñinnetake e hoore men wo yo allah subahana wa taala dande o renidira e mum e woɗɗindina e muɗum amina ya rabbi aray ko ɗo woni darse men on yiltoɓe rewtuɗen ɗum ɗo kadi wallahu a'ala
wa a'lam. Yallah subhanahu wa ta'ala on faami en rewton en ha moƴƴa. Wallahu a'la wa a'lam.